Pamirsa saking prawartake nenten nadosang krama ngeberang drone utawi pesawat nirawak selami pemargin upacara karya Ide Betara Turun Kabeh IBTK ring Pura Agung Besakih, Desa Besakih, Karangasem. Tetujuannya mangde pemargin upacara sida pemargi antar tur trepti labda karya. Prawartaka Tawur Tabo Gentuh Miwah Karya di Betaro Turun Kabeh IBTK Pura Agung Besakih Ceromangku Widiarta Mausang Paiketan Dane sampun medalang surat edaran SE indik puatesan antuk ngawigunayang drone utawi pesawat nirawak ring pemargin karya Ide Betaro Turun Kabeh ring Pura Agung Besakih. Widiarta ngwedarang pet prade wenten krama sanijagi mendokumentasiang edan pemargin upacara ngawit saking nedunang melasti miwah puncak karya kantos penyineban mangdane nenten ngawigunayang drone utawi pesawat nirawak. Selanturnyane Humas Pura Agung Besakih Jero Mangku Kartiko Nugesang yening krama nenten kedadosang ngeberang drone selami pemarkin karya napi malih ritat kalem lasti puncak saha Ide Betaro tedun kepeselang. Indika inucap anutin saking hasil keputusan paruman tanggal 7 Maret sani lintang. Sekadi kauningin ring sajoning pemargin karya Ide Betaro Turun Kabeh bages saking Humas Pura Agung Besakih state ngeruruh dokumentasi ring pemargi upacara raris drone sane kekeberang oleh prawartake sedurungnyane sampun ngelintangin upacara pembersihan antuk panglukatan oleh jero mangku. Eka Parananda Bali Pos Nguningayang.